ne znam, ja nisam nikad o tom razmišljao kao ovo ću ovako, nego jednostavno sam pisao kako se može, kako mi to paše u nekom datom trenutku. Ne znam, nigdje nije otkud možda puno više autobiografski, od ljepšeg kraja, recimo to mogu reći. Ovo što si ti spomenuo da su ti neki da su dijelovi koji se tiču radnje koja se dešava u Bosni i Hrvatskoj, da su uvjerljivi, pa ne znam, možda zbog toga što ti... Neuvjerljivi, dublje mi se čini da si tu više nekako uvezan na nekoj emotivnoj razini, dok si u nekakvoj stvarnosti, vlastitoj realnosti, zapravo više živiš na nekakvom tom području sređenog svijeta, ajde to tako. Dobro, imaju tu možda dvije stvari. Jedna stvar je ta da, recimo možda ti kao čitatelj ne poznaš dovoljno, bar nekoliko ja, tu nekakvu Norvešku. I onda se to naravno ne prepoznaješ, dok ovdje recimo svaka riječ, kad čitaš u postavku, jedna jedina riječ, jedna rečenica ti može napraviti konotaciju, dakle terati nekakve dalje zaključke koje ti već poznaješ. Dok, ne znam, ovo Norvešku ipak možda pomalo strano, a druga stvar je to... Iako poznajem neke od likova iz knjige, da, to se pak samo likovi. A druga stvar je možda što, bar u posljednje vrijeme, posljednje već 10 godina, taj moj život u Norveškoj više se nekako svodi na otići gore zdraviti neku lovu i pobjeći što prije. Odatle i onda kad dođem tu, onda nekako lagaš živi pravi život. Ne znam, pišem, putem, druži se svoj nekako. Norveška je bankomat. Norveška je uvijek glavno. Svaki ti to je tako. Evo, jedna stvar isto koja je neprekidno, meni se dogodilo prije 2 dana u Splitu, isto da su me pitali kojim ja to jezikom pišem, to je kojim pravopisom, naravno to je neizbježno. I zato iako mi se čini da se ti koristiš nekakvim hrvatskim standardom, pravopisnim, no ono što mislim da je bitno za sam stil tvog pisanja jeste da si ukorijenjen zapravo i u norveškom jeziku i da se to negdje na stilu i osjeti, jer mislim da se provlači ta neka tradicija upravo Hamsuna i ne znam, Gritera kojih sam prevodio, ja sam ga čitao samo u tvom prijevodu, pa možda zbog toga imam taj dojam. Ono što me zanima, da li ti ikad mogao napisati knjigu na norveškom jeziku? Pa mislim, ništa ni nemoguće, tu knjigu mogu napisati, ali pitanje koliko bi ona bio dobro. Ja jednostavno sam potpuno uvjeren u to da nikad neću moći napisati knjigu. Dakle, knjigu na norveškom i da bude isti kvalitete kao na našem jeziku. Jednostavno, to je tako jer za jezik moraš poznavati detalj, nijanse. Ja na norveškom to još uvijek mislim i nakon 17 godina nije to. Što se tiče utjecaja norveške, recimo, književnosti, pa naravno ja sam preveo dosta tih knjiga i mislim, čitao sam prilično dosta od norveške književnosti, pogotovo i moderne. I naravno da to ima utjecaja, dakle, što svjesno, što nesvjesno, a samo prevođenje meni bilo jako zanimljivo, jer na neki način ti mislim, napisati knjigu može svako. Sad, da li je ta knjiga dobra ili loša, ali mislim da može razgledati, ali prevesti knjigu ne može svako, moraš poznavati 2 jezika jako dobro, ne samo 2 jezika, 2 kulture, povijesti i sve ono što ide uz to. I ona treća stvar, dakle, moraš imati nekakvog talenta za pisanje, nekakvog dara za pisanje, jer ti u suštini pišeš jednu knjigu ponovo. Meni je to prevođenje zbilja koristilo kao nekakva stilska vježba, dakle, čovjek se izvježba u preciznosti, u sadnjenju rečenice. A Norvežanin gaji taj stil, humanistički stil pisanja. Ja mislim da je to jednim dijelom i zbog strukture norveškog jezika, koja recimo nema padeža i onda je položaj riječi rečenice jako bitan.
I kod njih jednostavno ne funkcioniraju te rečenice, krležijanske rečenice. Ne znam, čitao sam prevod Krleža na miloškom i to zbilja zvuči prilično onako, ne zvuči dobro kao na našem jeziku. Oni jednostavno su ne prinuđeni, nego pisati norveškim jezikom jednostavno moraš pisati kraske rečenice, inače sve rečenice nerazumljive i neprecizne. Tako da je možda to jednim dijelom utjecalo na moj pisani rad. Ne znam, to mnogi kažu, ja se s tim slažem, da možda pišem jednostavno, ali ja ne vidim, ja zapravo ne mislim da pisati jednostavno je lakše nego pisati kompromis, mislim da je to zapravo čak i teže. Pisati jednostavno, a da se dotakneš svih stvari. A ovo, še sam nešto pitao oko grafija. Još sam nešto drugo. Sad pitao samo o jeziku. Jezik kojim jeziku pišem, to je. Pa ja se koristim, ajmo reći, u pravopisu se koristim hrvatskim standardnim jezikom iz razloga što sam tamo pohađao srednju školu i studirao i onda ne znam ko najbolje poznajem. Ali ja koristim stvarno što mi treba da koristim mnoge riječi koje recimo hrvatski jezici se ne bi nikako preferiravao i koristim, ali mi trebaju, ako opisujem neku situaciju u Bosni, nisu potrebne neke riječi, ja ne mogu reći da sam djetinjstvo proveo u dvorištu ili to nije bilo dvorište, to je bila avlija. I jednostavno ne ta avlija kao riječ treba zbog, jer stvara prizvuk poslije, stvara prizvuk konotacije svega onoga što ovdje znači, povlači za su nekakva, ne znam, turska vremena i sve to. Tako da, ja sam imao pa dosta rasprava s urednikom da je ovo riječ ostaviti da primijeniti. Ne znam, nekad sam ja morao popustiti, ali u većinom slučajeva ostavljam kako sam ja htio. Tako da, ja u suštini smatram da lingvistički gledano je to još uvijek jedan jezik, dakle hrvatski, srpski, bosanski i crnogorski. Međutim, jezik često nije, dakle kako se određujemo prema jeziku, nije često, skoro nikad nije samo lingvistički uvjetovan, nego prije svega politički, dakle jezik je jedna politička moć, političko oružje, tako kažem. Ne znam, ja imam osjećaj da se u zadnje vrijeme opet kulturno stvaranje među ovih nekih naših bivših, ne bivše država, sadašnjih država, je nekako sve veća i veća. Evo ne znam, dokaz je to da se knjiga u Beogradu izašla na hrvatskom jeziku. Ona se zove Ljepši kraj, zove se Ljepši kraj, tekst je potpuno isti. Isto tako i u Sarajevu, isto tako i u Zagrebu, samo su korisni za reći. Tako da ne znam, ja mislim da će, nadam se zapravo da će tako biti u budućnosti, jer mi smo jednostavno primorani da surađujemo jedni s drugima, jer naše veze su, kulturne veze su prilično duboke. Dakle, ja mislim da to ne može utjecati postojanje nekakvih državnih granica, mislim, utjecati hoće, ali ne može to zaustaviti. S druge strane, isto tako i tržišne nužnosti određuju da se ta kulturni prostor objedini. Ako danas sam čitao zanimljivo tekst jednog zanimljivog hrvatskog novinara, Davora Butkovića, koji je govorio upravo o tome da u nekakvom ekonomsko-političkom smislu se nikad neće moći govoriti o onome što danas na zapadu pokušavaju nazvati jugosferom, ali da se u kulturnom smislu, što se tiče književne produkcije i svega toga, taj prostor zasigurno već stvorio i da će postajati sve čvršći, a neke druge stvari će naprosto uvjetovati i ekonomsku i političku i svaku drugu različitost. Evo za Ljepši kraj još jedno pitanje. To je nešto pitanje koje ću ponoviti opet prije neki dan kad smo se dopisivali i radili taj kratki intervju. Jeste da mi se učinilo u jednom trenutku, ima jedna kratka epizoda ovdje vezana za Brazil. Onda sam te pitao da li za tvoje putovanje u Brazil, pa sam te onda pitao da li mogu tu tražiti osobno ja i ne znam, čitateljska publika, da li tu mogu tražiti začetak nekakvog tvog idućeg romana,
ili zapravo se u tvojoj glavi kuha nešto potpuno drugo, odnosno ovo je neki kompliciran način da te pitam što o čemu se radiš.